tuk chuak nom ule Vawiin nun kong Hruaitu atan Ringtu nun part 5 kan ngai thale do nanga Vawiin kan thupui tur chu Ringtu nun Chuan Chaklo te ave ti ani don ani masain korin thon ni bung som le pakhat chang som ni le pakua hi lungai thale masa ila mi Chaklo te ka tur pui lo ngayem ni mi an tlukin ka ve lo ngayem ni lalpan athu mal som ro se amen Ringtu chu lali Chuan a chen chila malina ngai lovani anu na cheng i Chuan adu zong ti turte a mangai pui turte in a chungril lamatangin atur china ataksa a mga a olea ka te mga anun pum pui a soi che china ni korin thon ni bunga chang som palia kan en Chuan Krista mga ina Chuan mintir luyani tia pola thu soi kan mu a helai thua tir lui ti hi atong bulama Chuan grik tongin sunekho anti a sab hovin arjes ti le control ti nan letlinga thil dang te puan letling tho mai atong bullamina atin zon tak zok chu chel khom ti emo hung nam ti emo obet ti na te hi akok thei veka lelin thren khata Chuan new international version Chuanin compare ti in aletlinga chu mi zo tong Chuan tilui ti emo norlui ti na emo ani theya King James version Chuan constrained ti in aletlinga chu mi zo tong Chuan turlui ti emo mol ti in alelin theya New English Bible Chuan leave us no choice ti inanda a chu du thang theilo vasiam ti in alelin theani ti Chuan Krista mangai na Chuan bin tir luyani ti omzia chu Krista mangai na Chuan rongbolo theilavin anor luya rongbolo theilavin amol tlata lalpa rongbol bak thil dang du thang theilavin Krista mangai na Chuan min siama min man bet tlatani ti na akok theani Ringtu nun chu zong hri angani a ikai to Chuan midangi kailo theilovani chutiang ang Chuan Ringtu Chuan ti sale thara wa Chaklo te avein amma a Krista chu nei ve turina du saka avelo theilo thinani achan chu amma a Krista mangai na Chuan anrong bol saklo theilova annuna na atho thin wang ania Ringtu nun kong lozo masato tu zo masa chau nilawa azo alozo chuk vekto tu terku pola Chuan mi Chaklo te katur pilo ngayem ni mian tlukin ka velo ngayem ni ti in asoya he Chaklo te tur pui na le tlu te ve na hi Ringtu nun na abet lata Krista mangai nakarchetin rong abolo theilova annun nom na po anma ni mangai tu Krista mangai na awanga midang te rongan bol sakna hian ani thina an rong bol na ra le a hlo tlin na lo lang hian na satakin anma ni nun achom le thin bokani vena hian Krista mangai na keima niya ala chak thaim kan thinlunga Krista kan mangai na hi ala thato kem Ringtu te kan ni a keima ni theu vena hian kanin fi thar le apoi mo don ani ama kan mangai na level san ang zia zelin atan arong bol na le Chaklo te tur pui na le tlu te vena konga kan thawhlokin kan thawhlok lo don ani chu wangin vena hian Ringtu nun Chuan Chaklo te veya anta na tong trai saka an ne na thlenga atur puya an ronga bol sak thin
chu mun le din huna chuan kan la omem ti ma ni vena hen in fia ila ma ni theu in zo thar le ila lalpa rong he i bol ze lang u Ringtu nun chuan Chaklo te ave thina chuta chuan ke ni hi kan la dingem chu kan ni da na la ni em ti hi ma ni theu in zo thar liang u lalpa na thu kan zatan mal som ro se amen itong trayang u lalpa kan pathian min mangai tu tukina hian Ringtu nun part 5 kan zir zo le ta a Ringtu nun chuan Chaklo te ave ti thupui mangin ithu cha kan pong chuk le ta ani khongai takin he thu cha ngai thatu te hian midang veina Ringtu dun mundik tak le Ringtu hum kan lu zo the na turin nangin he thu cha mangin kan nu na thu seila irong bolo thelovin ke ni po min mol la min ti chiang che itan kan tangkai vena zona ding nge the tu le rinom takai rong bol the tu rin min tran puila min mangai tu lali so Krista mingin kan dile amen.